Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit Kari Bhoi District Executive Force bat ka kenhun Anti-Terrorism Squad ki walayo jingtep ka babanya na ki tanat sentian ki lakem no ya we breu beratip kerteng kum u Benjamin Sutton u bala life sans nem kerta na kesnong paham lapong nong po alor ka jingdon kiti ban penrung dekhon bat ban pengop ya ki samla ban so bat kaseng king atiar bala syak ken bean ka Neutrap National Liberation Council dak ba penan kam ya kerensan social media haga kerua bala pha dos Lieutenant of Police Kari Bhoi District hakar penyotrik urempang arja punrio ki pulit ki balalik kendra ya ka yingsa jong u hakar pulai trik urempang arja punrio ki layo kem ya u Benjamin Sutton bar hajing toket ki lalap ksai bun ki saki sabun na uni ubala syak kena USP ulo pentip syusyu ba na hajing toket ya u Benjamin Sutton ki lakem saya u Genesis sokwai ubala arpulai stem kerta ubasa hakasnong so bar Ribhoi District na patarkhma haka arpunrio trik urempang arja punrio halor ka jingasla bat u Benjamin Sutton banchna ya ubam IED lani u improvised explosive device haka baidai bat kani ki pulit kila register case hanong po police station hapo ki kendon jong ka BNS bat ka jing toket mentak rangya chakman pan lap sa syusyu ya ki weipat ki badan ketilang bat u Benjamin Sutton.